Predstavnici Hadžijskog fonda Austrije opet su došli da pomognu tamo gdje je teško, potvrđujući tako moto svog djelovanja, pomažući drugim, pomažemo i sebi. Prva odrednica bilo je naselje Maoča kod Brčkog, a pomoć je uručena obitelji Edina i Hanife Muhtarević. 4 djece imaju Muhtarevići, od njih su 2 sina blizanca i još bebe, Imran i Davud Muhtarević. Niko ne radi u obitelji Muhtarević. Edin jedino nešto doprinese radeći za nadnicu, sve ostalo ovisi od poljoprivrede. Sad je Hadžijski fond darovao Muhtarevićima steonu kravu uz koju je kupljeno sjeno i stočna hrana za jednomjesečnu prehranu dok sami ne budu mogli to učiniti. Sretni smo što smo i ovdje mogli pomoći, kaže predstavnik Hadžijskog fonda iz Beča Muhamed Salkić. I ove prilike prvo da se zahvalim Allahu dželešanu što nam je omogućio da danas posjetimo ovdje porodicu i da ispred Hadžijskog fonda Zusammen Austrije doniramo jednu ovdje kravu gdje kaže baš naš brat Fahir Gazda koji je prodao kravu da negdje oko 15-20 litara daje mlijeka. Pa i nadam se da će ova krava dobro doći u ovoj porodici baš što se tiče tih mliječnih proizvoda. I ovo je priliku da salamio moje aktiviste Hadžijskog fonda i molio bih samo da vratimo dug Allahu dželešanuhu. A Allah dželešanu nas duži, oni koji su mogućnost da pomažu braću koja nisu toj mogućnosti. Neka dragi Allah dželešanuhu obraduje svojom milošću sve članove Hadžijskog fonda Zusammen iz Austrije za njihovu hediju koja život znači našoj 600-članoj obitelji, reče nam Edin Muhtarević. Uz kravu i stočnu hranu Hadžijski fond nije zaboravio osigurati ni paket sa životnim namirnicama obitelji Muhtarević, posebno za ishranu blizanaca Imrana i Davuda koji su na pragu života. Nakon Maoče put nas vodi do Živinica i naselja Gračanica. Došli smo niz proplanak pitajući se da li su ikada političari iz općine Živinice bar došli da se napiju vode sa izvora Oboljak, ako im nije palo na pamet da vide ruševinu koja se kućom ne može ni nazvati, majke Nizame Zehrić, u kojoj ona živi sa 15-godišnjim sinom. Mnogo teško gdje je vidio vaš reporter u životu, ali vjerujte, ovo je jedno od najtežih mjesta gdje smo bili. To nije kuća, to je jama, a prozori kao da je nepravilan kamen iz međe ispao. Allahu dragi, šta je ovo, čovječe? Ori. Majka Nizama može se kretati samo uz pomoć 2 štapa. Komšije im skuhaju nešto da se prehrane. Kako zimu izdrže? Ja uzmem grijalci, mala na grijalci, nisam imala drva, sam sudjeli drva. Nisam imala 2-3 godine drva, nisam mogla ići u drva, nisam mogla ni kupiti. Ko socijalno dobila 100 maraka, nije mi mogla biti za lijeka. Hvala vam da ste zdravi živi. I ja bi pomogla da imam novaca i da mogu. A ne mogu ja, ne pomaga niko kad pomažu mene. Uz pomoć dobrih ljudi, a sada i Hadžijskog fonda iz Beča, ubrzano se gradi nova kuća za Zehriće. Predsjedniku građevinskog odbora uručena je donacija od 1000 eura, a pomoć će se nastaviti jer je zajednički cilj da Zehrići što prije usele u novi dom. Majka Nizama izlazi kroz hodnik gdje je stradala nakon proloma plafona. Evo voda sam propala neki dan kroz ovu roljnula, pa sam rekla neki dačke drugi ozgore sam. Muhamed Salkić govori o nijetu članova Hadžijskog fonda iz Beča. Hadžijski fond je danas bio ovdje na licu mjesta, uvjeri se u prostorijama gdje živi ova naša nana. Ono stvarno, nemam riječ, ovo ja još gledao sam situacija lošije, ali ovo još nisam vidio. Ovo je zaista užasno i stvarno ispod svakakvog nivoa da ljudi žive. Mi ćemo, Hadžijski fond Zusammen iz Austrije će biti u toku ove izgradnje, evo ja sam razgovarao sa Mehmedom, on će da zna koji su prioriteti ovdje, šta treba, šta je najpreče. On reče da sutra idu po građu, god da se pokriva i mi ako Bog da se rekao da što kraće roku da se ženava uselu u kuću ovdje. Naš prioritet je da ako Bog da u narednom periodu pokrijemo kuću. Daljnji koraci su da izmalterišemo, da ugradimo stolariju, da je što prije izbavimo iz one ruševine. Znači, vidjeli ste iz priloženo, ono nema nigdje.
Znači, zahvalio bi se svima, i građanima, i ljudima iz dijaspore. Kad sam kretao u ovu aktivnost, i sam sam govorio, ko se pouzdao Allah, Allah mu je dovoljan. Evo, vi ste došli Allahovom voljom, ne mojom. Odlazimo iz zaseoka Oboljak kod Živinica u duši sretniji ako znamo da će majka i sin iz obitelji Zehrić uskoro vidjeti krov svoje nove kuće, a na useljenje doći će im inšalah i dobri ljudi iz Hadžijskog fonda Austrije za pomoć Bosni i Hercegovini.